Mugunda uyu uri ni wa eka 44 uikaragwo ni andu makiria ma 1,500 na othe maroimururuka gutafania mururungano makiuga marorete gutigwo matari uikaro thutha wa gutuika thirikari ya Embu ni ambitie kugaya uikaro wao na kuheana taito kuri andu angi. Mararũrũnganire nginya tauni ya Embu wabici-inĩ ya MCA wa wadi ya Makema makimuthingata eke ũrĩa wothe angĩhota nĩguo matige kũhamũrithio na MCA wao aramerĩra atĩ nĩ gũthagania gĩikaro nĩguo kũgĩa na ũiguano. Koti lilisimamisha ugawanji wa shamba letu, lakini county government of Embu imekuwa undermanned kabisa na inaendelea kugawa shamba letu chini ya maji ikitudanganya kwamba inafanya sijui nini. Ule mkutano wangu napanga ni invite hao watu kwa huo mkutano. Muje muwaulize, anatio huo? Muje muwaulize maswali wawajibu kwa sababu ni ofisi zao zinafanya kazi gani? Phyllis Kareche uria ni muikari arakaya ati ari na ciana 10 iria areragira thikimu-ini ya Makema na ona gutuika riria President Uhuru eriga gucera mwena ucio ni amerire ni mekuheo taito kungituika ni mekuhamurithio we na ciana ciake matire na gwa kurora. Tunaelekea wapi na tuko na watoto? Mimi nikikufa saa hii sina neno, wachukuu wangu na vijana wangu wale wako nyuma kama huyu ako na nani? Kwa hivyo tuwaomba serikali, tuomba kila mtu mahali alipo hapatiwe hata ikiwa ni eka 5. Borithi nio marekinyire kuhorohia mururungano ucio thutha wa mihango ya umuthenya gutharara tauni-ini ya Embu. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani.